Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Locos Norte, Philippines. At iba na nasuang bahay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagkain niyo manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti limbaga bigat. Limbaga oras na limbaga daw kada kaya aming sangapada. Good morning, good afternoon, good evening. Sa di naman nasulit lubong tayo nyo ita, niyaman nga daw, niyaman nga oras. Kapkablawan na kiti happy watching kada kaya aming sangapada. Kahit nodan, di kita nakatune in, pakishare yun ti program tayo. Share, please. At padanan nyo papagayam di pagkasalitaan ni pagayam tayong Victor nga napauluan. First love. Nakaw, first love ha. So adi dahil kung kunada nga first love never dies. Padanan nyo ti love story ni Victor papagayam. Tagudahan na ti surat. Dear Manong Nemi, kaya't ko kumapay ti agpaot dito Dubai, Manong Nemi. Ngayon siguro, kahit naitudingan ti panawen tapno agpurgod akon. Almost 2 decades ti kaadak dito Dubai. Kaslasan ko pat yan, Manong. Nga nagtalinaeda ka nagtrabaho dito'y iti unos tinasruk nga duwa nga dekadas. 22 years for to be exact, Manong Nemi. 22 years ko dito Dubai. Nga nagpapahayak agasta assistant chef iti may nga restaurant, Manong Nemi. Kat kapo tagsaran dito nga restaurant. Tagmigrate da kano, Manong Nemi, ti aking kuko na ito nga restaurant dito Dubai sa Amerika. Awang kanumat ti gumatang. Awang kanumat ti sumublat. Iso nga sardingdan, kadilako dan tulangan na ti building, no dan to gumatang. Iruburat kon dikiti arwatek, Manong Nemi, tap na kasta kada mga alak tumaten ti plane ticket ko. Ngagtayab manipod di Dubai, aging ka dito Pilipinas. Ngayon kasalasan ko kayat agawid. Taawan ti sang petak. Awan ti sang petak. Awan hindi kitipat-patig ko ti biyag, kan mangipat-patig kanyak. Sila kayat ko ti sumapul matlang ti sabaling at trabaho dito eh. Ngam naman tumawag kanyak ni Uncle Celine, ako na agawid kan.
Victor, lakay kan nga baro. Pagawid kan ta, umamutan sa grapid na kita bungat bambandog mo. Ano serbi dito na pinapintas kan pinalakal mo nga balay? No sa mumot nga sangpetan. Ano serbi nga ro dito yung pastek mo nga ka-ready nga pagbalinan to nga restaurant. Nga tila masapulan kat may isaragan na gini kasapulan. Angel, dumteng to ti gundaway nga talaga. Gagawid akon. Una, tas sino man ti pumanaw, agsubli. Dito iti na kaya nakam dito Pilipinas. Dito yung kamit lang aglakay, kan dito yung kapumusay. Dito yung kang maitabon. Sagbay manong nemi na irekpan ti restoran nga nagtrabahuag. Numanin i-video ni Uncle manong nemi tinapapintasan nga balay. Ano dito nga balay idi? Arig na marmarpog idi nga balay manong. Sa ami ako ko idi tinagdisuan ti marmarpog balay mi. Ngem idi tadda akong dito abroad. Ginatang kon dito nga lote. Medyo panglawain manong. Kaya idi taratayan dalulo kini lula. Imagine, kahit ko kumamit idi tagawid ng bakasyon tapno inagkak, kitain ida para iti maudi agon daway. Ngayon kinahikayat ko manong nemi di saan nga makita nida. Basta impawit ko latan kada Uncle Silin manong nemi di kiti kasapulan da para ti panakaiman sayag kan panakaitabon dalulo kini lula. Iso nga nagbalinan nga bakante manong nemi ti balay. Kalpasan nga napapintas ko, si bibiyag pa lang dalulo kin lula, sa jeda nga balay nga kabarbaro manong nemi nga napatakkel nga naimansayag. Kadidi tawandan, nagbalinan nga bakante reje nga balay kanot al-alya ko nada. Nga ni Auntie Sedes nga asawa ng Uncle Silin, iso mapanang daldarus. Kanin pasarunok madidin manong nemi nga pinaipasdikan ti aminanan ti balay iti may sa nga gagangay lang nga pasdik ti restaurant. Takunak, ito nagpurguda kon, awan ton ti trabahok. No anya trabahok dito'y Dubai, kastanto ti trabahok dito Pilipinas. Mangipasday kag to ti bugod ko nga restaurant. Tas yak daking kukwa, ken manage ka dito nga restaurant. Ngayon naman ni baga kanyak ni Uncle. Ay, ananong kumangarod na kiti ardo nga ornong mo. No di kanto ag pamilya, no di kanto ag asawa. Kunana, lakaya ko ng Uncle. Hubing ka pa, ititawad mo nga 42. 42 ko ka din. Kaya nasurok nga 20 nga tawon mo dita. Kahit manong tawon mo, idi agpa ako Dubai ka. Halaman. Pag negosyo nga rin ko hatak, nga urnong ko pag negosyo. Kaya naman itong harot di kiti maurnong mo, maganansya ti pa nagnegosyo, kahit awam mo't anak, nga pagbasaan. Malaksid mga alakan to, tulungan nga pagadalin ka dagiti ka anak ka, baraw. Talaga ka din nga awanin ti panggap mo, nga gayat manen. Kasi lang ulit-ulit dito nga saludsod ng Kelsilin, manong name no kasi nga tumawag, di palagip na, ti panag-asawak. Ti panagawid kon, ti panagpurugod kon, kan ti panag-asawak. Awan ka din ti panggip mo, nga gayat pa. Yung karik namin, manong name, kahit isulaing iti umuna ken maudi nga babae ti biyak ko. My first and last love. Iso dito ni Marieta. Ni Marieta nga inayayat ko unay, kanamok nga inayayat nagbatunay manong. Malagip ko lang harod manong nemi, di pa nagubing mi. Nagkaskolaan kami elementarya manong. Agbadpata kami tigasat kani Marieta. Napuutak dananang kintatang ko yung ubing ang pilayang idi.
nga natay datatan kininana nga nagsaruno gapo iti sakit. Lady tatang manong nemi nagsakit gapo iti TB. Kalbasan ti makatawan simbaruno nga pimusay de dinanang manong iti kanser nga sakit. So nga awan idin ti sa bali manong nemi kadendenak no saan nga dalulo kininula. Suda manong nemi tirangged tapno layang adakanan mi tapno layang adaramatek nga mapanagbasa iti elementarya. Idinto ta ni Marieta manong nemi uli lamatan nga demang nga gigan kini Antina. Nga isumet manong nemi ti mangpadpadakkel amang bibiyag kan kuwana. Ano na kiti guntaway manong nemi nga nasumrek ni Marieta at eskwela na didahi. Sa lubsutik tumit, Mariet, apay manin, apay nga naliday ka? Inungtan nakmanin ni auntie. Tapay, siguro dabasol mo. Dalang sam kong mga matrabaho nga dagos, ung-ungtan na kon, kadalan nakpay. Sakbat lang amin ti kadkadwana, sakbat lang amin ti babaonin na, kadigiti kasinsin ko, agtutugaw da, nga ayam da, siyak. Sakta kadwa ni auntie ang trabaho tinagtibalay, nadalabas kamalik, kadalan na, pungutan na, sipatan na. Gananos ka, anang arod. Bagking ka, Victor. Kaawang magbaot kang ka. Basta naman baotan nak ni Lolo. Anak man baotan na ang basol ko. Nagsingsingbat kami na. Nasigbat akmoy, tagagat akmoy. Gabutawon ti naanang kon, gabutawon tatang kon. Niruman naglatan ni auntie. Pati nagiti kasinsing ko. Bes nga tulungan dak. Baon da nga baon. Baon dito, baon dito. Kananos ka, Marieta. Ang bali. Adak met. Adak ka niya. Adak naman sakasakit ka. No kayat mo. Umay ka no katulungan ti trabaho mi Jibalayo. Numalpas ko ni trabaho ko sa Jibalay. Yan dalolo kin lula. Umay ka nakatulungan. Tulungan ka. Diyak kayat nga marigregatan ka, Marieta. Diyak kayat nga naliday ka. Diyak kayat nga adamang dangran ka. Tapi ngamin. Basta, gayam ka. Kaskwalaan ka. Hagkabaranggayan kami kini Marieta manon na imiso na laing tasang kami ngagpadpaday ti puro. Ngam no kasta nga bakasyon manon na imi mapangkutultulungan latan ko isuna. Ay, daka man yung Victor. Wananti, api nga titawag mo kanya kat saan ka ba nga kanakan? Nguna takas ta kami titawag ni Maria takang kandi. Apay, daka ito tagasawa. Anya ko madagas na kaspagarigan ta, daka mo tagkatuluyan, nanti. Iso nga anti tawag ko kaya nga na. Nagdudulo ko dito nga bingen. Hubing kay pailaeng, agabutag kay pailaeng. Alagat mamayat mo talo may matultulungan iso na. When tanumalpas to ti trabaho na, awisak to ito na anti. Paano nyo? Hanggang sa diwaig. Hanggang didigos. O nanti, mayat sa jay. Bahala ka. Kita nga rin di adima ni Marieta mga dumalmas. Ni, diyak itulong nga malmas anti. Kaputa isakasakit ko iso na. Ipatpatig ko iso na. Nga nang klase nga pamatay. Amomon, dati agar aram kan, aram sunan. Naging nasasapo, ubing itanaya. Katpud no ti kunak manong name yung magusguston mi idi kini Marieta ti mapan iti waig nga dadidayaan ti barangay mi. Wain manong name makay ayo tilitaw ken ayos ti waig. Aguyo sakto manong name ibatik to aji brief ko. Ket ni Marieta manong name aguyos met nga damot pantina. Kit-kitak no ka ti barukong namanong tun ka nung nga duwakil data. Kunang tinagam ko. Ala, nakit-kitaan siya ka, Victor. Napintas ka, Marieta. Ala, eto eh. Abay nga Bram. Maumat-hamat may takal na susok ka.
kuma, hanta nga, ikatak patibir ko. Taore siya ka, katamot na pantim. Hindi gusto nga, labos-labos. Hindi ka mambain. Ano kumot ka ba inta? Kadubing damot pa nakugit kan, hampay. Agkugit ak no, grade 6 sa kano ko na ni Lolo. Kahit mo kitaan, ti ana, ti sampay nga kugit nga kwak. Bastos ka. Magkakindi, nagdigustan. Nalong nimi aksinsin na yukam to. Buhain, awam pulos Malaysia nga panunod kan marik na ngayon iti panagdakkel min manong idi tamanggapon nga bukar di barukong ni Marieta no agdigos maten manong nemi nakati-t-shirt nga magda numabasan isuna manong nemi mabasan di bado nagminar dumakdakkelan nga barukong na nagraduar kami idin manong nemi ti elementarya kahit kaskas di nga nagkuyukuyog kam lata adaruta mi agkuyog kam managbasa ag tinulong kam karag iti assignment mi. Papangkutultulungan ni Sunan di Balayda at hanga marigatan. Sa nung kasta nga bakasyon, gamtog digdigos iti waig. Kaya dita duwakdak kailan di barukong nagit na. Naka-t-shirt manong naming nung kasta nga mapasan ti t-shirt na agminaran di barukong na. Idin to tasyak manong naming nakabripak mentlatakit no makitak ton di barukong na. Gusto ko nito matin di ba nagdusol naman ng nemi ko gitakon. Yung pakitak-takin ko na Marita, bilangan ka 1, 2, 3 no 3 kung nakitumalyaw ka to na tapay, di pakitak ka sige 1, 2, 3 ay ala nagmayat niya bastos ka nagpindas ti gugit ko niya hala mo ano daw makakita ka rata ipakita mamit ka bago mo ipakita ka orita barokong mo lang bakit kita mo mapasan t-shirt ko dadanto nga tatag kagasat ano dadanto nagkagasat haba arman na kon ag high school ta pa ya ganto na kang mabalasang kan may saktumatan ka baro arman ganto malaksidano da sa bali agar aram ken ka pag-isok kayat mo kung saan nakakayat asin no kumapay nga roti kayat kumit sa bali no agayatak to sika siyempre marikriknan ka din di marikrikna nga niya I love you I love you too as a friend intun ka anong nga love me as your sweetheart hindi ito'y sampay lang ita yung talagang ipatpatig ka you're my first love o resyak mo diba sino kumapay nga rod kada umat sa bali nga mga isaksakit kan mga ipatpatig ka niyak nusanga si ka diba kauan kasano nga marik natin o ginarakop ta ala hindi ito'y arakopan ka man da Victor ka arakopak to manong nemi nga napasta ti bagimi nagmayat ne alakit balsan matarakop ko basta kiss ka natin di kayat man gusto di kayat nga niya luklukon na saan kang luklukon anyaman to pakaraksakan di pahikuhin ka ikarikan ka you're my first love manong nimi kastanti kinasingit tungkal may sa katakabi kas idadakam ti elementarya kuyog kami tintinulong kami mapangga magdigdigos iti waig siyempre manon nemi makadlawon ang digri kaskulaan mi no addaw masideg kini Marieta tapno angawon na nga I love you Marieta daboy pan kon sinaw ni Victor muna mamaya first year second year third year high school kami manong nemi
Kadi di ba Valentine's Day, dakam lang tinagsalsala idi. Ada di kundaw yan manon naming awisek iso na iti suli, iti linged. Santo na ka papaw at panaglanang di bibig. Maaprosak pa yan manon naming tinagsukuken amarukong. Kastama din iti fourth year, aging nga nagturpos kami. Hindi ba nagturpos mo iti high school manon naming? Siyempre, saan nga habailan kan sana kayat ni Antina nga pagbasahin na iti college. Gastos. Kan masapul nga mapan iti syudad tagbasa ti college. Tanasalsal iti probinsya mi manong. Kasta akmet, tinggar karigatan lang dalulo kini lula, babayan ti panang tulong kumat lang ti bagi nga nakaratuwarak ti high school. Iti kaawan ti klase mi manon mi, konforme ti mabalimi nga aramiden. Kapantumulong manon mi, ni Marieta, iti kabagyanda, nga ada karinteriana iti sentro ti ili. Idin tatasyak manon mi, sumursurot akmat iti construction. Ngayon nagrigat. Aging ka manon mi nga nagtulagan mi kini Marieta. Mamanta makigasang-gasat sa di syudad. Gusto ko mga matiplano. Nabayagan nga kayat ko, tipamanaw iti sidong daan di. Tapay. Kas ding agbarin naklatang kasla alila da. Huwag nga rod. Katsyak man. Kahit ko nga makapagtrabaho ak, dakil ti swaldok, tap nung mapauitag dalulo kinilula, para itigatang dat pagbiag da, kanigatang dati maintenance da. Ana, kayat mo? Ngayon tadyay, di syudad? Ang dalagit pagpletitan. Kayan sumarak nandun pagyanan ta. Sa tanto sa mapal trabaho ta. Ngayon niya pang balinta pagtrabahoan. Oren no waitress lang kada waiter. Masapul na tanga at college degree ako nada. Makamutan. Basta tinaskan ka maadaywan ta na ito nga lugar. Maadaywak, daanti. Takaslakla hanga makaungar no. Kasta nga dakla ti sidong dak. Sige, nagtulag ta na yung bag. No mapanda sa syudad, may mesa ti pagyanan ta. Ha? Kawan, mangalat at nalaka ang pagkasaraan ta. Sikakin siya? Iti may mesa nga pagkasaraan? Iti may mesa kwarto. Dikat kayo nga sa hunin. Nga agkaidatan na ipaay kumatanti amin namin ko keng ka. Kuha na. Gawat ta, ipatpatig ka. Ipatpatig na kami. I love you, Marieta. Kahit ko. Itad ko keng katanyaman na makaragsakam. Nasaan ko ma? No, anyan ti kayat mo? Di ikarigatang ipay keng ka. No kahit ko tidak kalawalay may ipay mo. Pwera mo tisang ko may ipay No ito kursunadak nga mag-atang nga arwatek, mag-atang mo. Ikarigatang. No kahit ko ti madaan ti agpaypeson nga aritos nga saan nga gangandyong kayam. Kayak. At dalakit na bitas pagtrabaho. Kasi ito parang ipatpatik ko keng ka. No anyaman ti magustuham, no anyaman ti kalikugumam, itid ko keng ka. May itid mo ti namay kanyak, may itid mo kanyak ti magatang ko amin na kayat ko, makapag naedak ti napintas ka balay, nga mayawat amin na kasapulak, takas na ka rin ti kalikago mo. Kata sino ti sang nga mga rapaap, nga kasat ka sa saad na. Di mga asawa kang harot ti baknang. Tapos di kasi takit agbaling ka baknang. Sino ko mga harot ti mayat kanyak? Kat si Kamil mayat kanyak. Baam, tabumaklangak pa yung mo muna. Sa akong tumabaling ipay kang gat ka sa pulam. Ngam habang ang pala bumaknang. No ka ba ilalagid ipay ko ken ka, Marieta. Kasta ti panagayat ko ken ka.
Nagpakadak nga rod kada lulo kini Lula, manong Nemi, kat siyempre, imbalon da kanyak, iti karkararag da, iti bendisyon da, sabi ko matagbal lagi yan. E dinto, tani Marieta, manong Nemi, kat naglibas, tasal lagi da palubusan da antina. Pinanawa mi nga rod, ti lugar mi, pinanawa mi tiwaig, kabagos gusto mi nga pagdigdigusan, kat napang kami dito syudad. Nakakita mo ka mga dagos manong Nemi, itinalaka pagkasaraan mi. Ilirumtengen tirabi, kalbasan nga da kami niti pagkasaraan mi. Naipaknimin manong Nemi, ni dalimanek da kita'y arawatin mi. Hindi ta dumteng tirabi. Sweetheart. Oh, ala, manong pala tawin ta. 18 tan, di ba? Naori ta ti duwa nga tawin. Nga nagtalin sa lugar tayo. Sagbay na panunot ta ti maitoy. Nananay ka na malasang. Nananayak mo nga baro. Dito ti first night ta. Kakahit ta. Kahit ko, nga nakalalagip dito karabi. Agkasarta pa yung muna. Madamdaman to, hindi kasar. Agurnong tapay. Alangan mo't nga awang mapasamak ka na takit may sama to na kwarto't pagidaan da. Pwede mo ka di kayat? I love you, Victor. Nagasagay na ka mangit sakot kang karihami namin ko. Kabuta check na saan nagtungabibayan. Sika tinaksak ko. Sika tibiyak ko. Manibo di ubing ta. Sika lang di mangisaksakit kanya. Sika lang di mang paraparagsak kanya. Sika lang tulong kanya. So nga. Anya pa ilang artirayon. Ora nanaltuok manong Nemi kitam kaladag surusuro ay. May alis tumila nga ng surusuro manong Nemi no kasano ti panagkanaig ti babae ken lalaki. Tinasken kat agpadpadang awan ti arwaten mi. Tinasken kat agraip ti barokong ken barokong. Tinasken kat agraip ti posong ken posong. Tinasken kat aginarakop kami. Tinasken kat aginagek kami. Aging ka manong Nemi nga naipayan nga namin pinsan ni Marieta at kinabirhen na. Kat nakaragragsak kami. Kabigatan na manong Nemi, rinogyan mi idin, tinagsapul iti trabaho, kat kas tinanamnamak, awan tinapintas nga trabaho, tikas kada kaming high school graduate lang. Siyak, manong Nemi, nakastrekak, akas ta houseboy, stay out. Pidento, manong Nemi, tani Marieta, gabot mahilig, iti panagluto. Nakastrek manong Nemi nga waitress iti may isang restaurant. Ay nga manong Nemi na masamak nga may maysan nga restaurant iti pagtrabahuan mi. Helper buyak manong Nemi itungultulong akmet iti kusina nga gisagana karigi iti rekado. Masipsiputak met manong Nemi iti aramiden iti chief cook mi. Pasaremet agab sa ni Suna, kadno kasta ada agorder, padasak mat ti masipsiputak, kadne, okay ko na daman. Kadno kasta kaksweldo kami manong Nemi agpadpada, basit mat lang ti sweldo mi. At ang anor, kat kasjemat ti kakasami, di kambat nag-college graduate, di kambat nga nananang nag-adal ti kasta nga trabaho. Ore basita na kita napialang adda ngam ti awan. Mabagam tumat agmol manong Nemi kalbasan nga mayabati di pagbayad mi ti kuryente, tanom, kan kastamaten, pagbayad mi ti kasera. Basit tumitlaang manong ti mabati. Kanada nagidi kondaway manong Nemi nga mapasardeng ni Marieta. Iti may sa nga butik. Kitkitain na manong Nemi di napipintas nga rawato. Sweetheart, kayat mo? Kayat ko ha? Adik atang mo? Humpay yurungak pa lang
sorry. Sabi ko, sorry ka. Diyak kabaylan di kayat mo eh. Okay lang. Diyak ba nagpilit? Mapandala gumatangan ka, nagitay adanta. Nagitay simple lang, nagitay nalalaka. Namin ado kastoy manong, madlaw ko. Ado ngamin nagitay papalan na, manong nemi, nagitay padaming, empleyado ti restaurant. Ngano arwat da, manong nemi, nakagargarbuda. Kasla kayat mat ni Maria tati kasta. Intun ka ano ata. Pasensya ka na. Agurnong akpay. Aumat mo urnong ta. Anta pagbagis lang pagbayad tati bills sa igatang tati kanan ta. Pasaremat mapanta ag Jollibee. Yung narte ko mga class ng restaurant ti papanantan niya. Maramanan ta kumamat digiti pang VIP nga putahe ti restaurant. Payam, tapadasing tantot sumrek, i-date kanto. Ito na no, itong birthday mo. Peso, win. Hindi makadakas manong nemi. No adda urnong mi, biglamat ka na paggastusan mi. Itong dumdeng ti birthday na, gagang ito laing manong nemi, ngayon ka magsango, gumatang iti spaghetti, ang gamot nga makastrek iti nalangin ng restaurant. Gumatang ak tumet manong nemi iti si Bruna, ngayon datay nalakalaeng saan man lang ang branded. Pasensya ka, dato lang ti kabaylak, sweetheart. When ipilit ko mo mga rutmet, no talagang sa mo kabaylan, ngayon numabarin na ko ma. Kat kabaylak itad amin napakaragsakam. Anya nga tanong sumrekak di sindikato. Ha? Ano sindikato? Sumrekak nga. Agkalako iti Cebu. Tala mapampangungot mo. Ono sumurtak ka na kitay kidnapping kang kada hold up. Nag-hold up kang ti bangko, opo. Nag-hold up kang ti bangko, opo, dakkala sigo ti bingay ko. Baka maibalayang ka. Baka makumpleto nga alikamen. Baka maikang ka iti may sagutan ka ti kotse. Ay, saan ka nga garapa-apay, Victor? Nusa mo kaya. Manong nemi nakapapaot kami niti syudad kat siyempre ang malta malipatan ti mga ipauit kadalulo kinilula. Ti para kadakwada ng rona ti gatang dati maintenance da. 18, 19, 20, 3 years, 4 years min. Kaskas di manong nemi nga saan ko matungpal ti karik. Aging ako na kanyak itinaminsan ni Marieta. Victor? Abay? Ano nga tanong? Awatek di jaya ni boss. Sinong boss? Tigay ko nga ti restaurant. Sir? Ni boss? Ano jaya na keng ka? Asawain na. Marieta? Abay? Takyugtot ka? Agang angaw ka, sanang agang angaw, Victor. Nabayag ko ina maamiris. Tanong si Kalatan, awan lata. Agang gana lang iti ikarigata, agurnunga, ngim awamat. Ngim ni boss, di mo kada mo nga balo iso na? Amo ka balo ah. Duat anak na, nga puro adamatan business da. Hoy, na minsan, inaiba nagdibalay da. Kaano na ita? Hindi awanak. Hindi mo lang damang nga nagkuyog kami kini boss. Namang kami di balay da. Pakita na di balay da. Nagpindas nga balay, sika. Kompleto dali kamen. Ore la dot katulong na.
Is-iso na. Tao nga rin kita anak na. Apay kahit na't mga asawa. Kahit na apay awang kursunata na karagiti katulong na. Papangit na mat. Sikamit. Siya nga rin kayat na. Diyak kumakait nga baga kang naskan mamuam. Ar-arman nak ni boss. Nakapimpintas ni Jaya na. Di ba no, gasawang kam doon? Amin nakukuha na kuha kamantin. Di ba, kunam, noon yaman ti pakaragsaka, kat nagkasagana ka nga mangipay. Diyak kabailan nga, ipaay ti maipay ni boss ken ka. Ngem, no ipaay mo ti pamalubos. Kaslamit lang na ipaay mo ti amin kanya. Pala, kidawan ti pamalubos ko. Okay na. Namampe santa pa yung nagkasar. Bale santa nga gasawa. Ngem kidawag man lati pamalubos mo. Oo. Dalalaki ng sangit. Awan, apay ko magsangit ka. Di ba pakaragsakam nung naragsakan? Nagrigat ang desisyonin? Basta? Nalakalahin. Di ba? Ulit-ulit mo ko nga anyaman ti pakaragsakam, ragsak mo matin. Naragsak ka di nga makiasawa ki ni boss. Masurusurok to ni Patek. Akas ti pa nang ipatek ko ka. Naragsakak to siyempre. Dati nabayagan nga kalkali kagumak. Nga maadan tinapintas ng balayng. Nga dakatulong. Magatan ko dagiti kursunada nga arumaten. Nga sa among maited. Makapahanak pa iti kahit ko papanan. Dito'y pagilyan, nagdapipintas nga lugar. Kung napay ni boss, baka makapanak pa di Hong Kong. Di Amerika. Taada na kita anak na sa Jai. Ag-tourist kam sa Jai. Di makadanar ton sa Jai, Amerika. Victor, di ba ito anak? Ipatpatig ako na unay Marieta. Ganun talagang ipatpatig na. Palubusan na, di ba? Okay. Palubusan ka. No pa'y nasakit. Hanga nasakit. Tanong makitam to nga naragsakak. Kananam ayak. Natong palkon ti ararapaapay. Kat naragsak kan tumetan, di ba? Okay. Naragsakak ton. Nagasta. Tawag ako ni boss. Kaya baga kumanugot akon. Isang bet kong di balay da. Panawan ka nito'y. Nagtungedak. Kaya kamayatan nga kasasalita na manong naimi taking ko ti restaurant nga pagtrabahuan mi. Nasla maduy-duyok. Nakasaksakit ti mariknak. Mapay ka di, apay nga ko nga paritan. Mabaling ko nga igawid manong naimi. Ngam ko na ano anyaman ti pakaragsakan na ipalubos ko. Takas na din naman namain na kinapudnok agayat kang kuwana. Hindi malpas na ka nagsarita. Iyang pakik nga roden na gitarwatek. Ken ko napay ni boss. Nga ore no, saan kun nga alandig di dati nga rawatek dito tagsukat kami yung pinsan. Tuno nga nawarod. Di panang mo kanya. Tunbigat. Agmamasakan tutuyin. Di ka dadabay masang harabiitan. Anda. No kayat mo. Ba't nagta. Para iti maudi agundaway, Victor. Kukwanak para iti maudi agundaway. Ipamunti amin nga kairutan nga rakop mo. Ipamunti amin nga kababaraan nga agek mo. Tinaduma-dumapas siya ti bagi. Sakbay nga sublatin na ko ni boss.
sige. Gaputi patpatik ka. No anyaman ti pakaragsakam. Palubusan ka, Marieta. No pa'y ano nasing ka di paling balikas ko. Come on. Agasan tareta nga sakit. Iti da ito nga rabi. Ang patpat nagta. Siyak naggawa. Duha ta nga duha mismo. Manong nemi inarakop inagek panagkanaig iti maudin. Tanam na mahek manong nemi nga sanggonton nga maarakop pay, sanggonton nga magkanpay ti babae nga patpadag ko idi pa lang ubing kami. My first love. Ti babae manong nemi insaksakit ko impatpadag ko tinultulungak ti babae nga kinadkaduwak nga mapa nagdigos iti waig. Ti kinaduwak nga nagplanong imay nakigasang-gasa dito syudad. Ngam kabutasan ko maipahay ti kalkalikaguman na kadad sa bali nga mangipaay. Pinalubusak manong. Nupay na sakit. Kaya di matlang nga aldaw kabigatan na manong nemi kad nagsubli akon dito'y probinsya. Saan ko nga kinonkontak? Kan samot na nakimun kontak kanyak. Nga mangigan titimak na. Dano tawagan na, kat mangig ko titimak na. Ang mga no adad na kaslagdardara ti puso. Saan ko nga kalikaguman pa nga tawagan. Kan jakon kalikaguman pa nga maamuan no anyat kasasaad na basta ti amok naragsak kisuna. Naragsak. Hindi ka duwak. Aging ka manong nemi nga da open for job idya Dubai manong nemi agsapsapul tayo tikas kanyak manong nemi kat nagaplayak nga road inlakad ko namin pinsan ti papeles kon manong nemi aging ka nga naprobaran ti aplikasyon ko kat syempre di adda kon dito ibat Dubai siyempre kakon nga dagos iti dayta nga restaurant nga gururay kanyak katrabaho. Trabaho. No damat day off ko manong nemi, diyak pa kita day open, tapno adot mahurnong ko. Kadawan sa balay nga inaramid ko manong nemi no dinagurnong. Kahit ko balbaliwan ti biyag ko kunak. Ori no awanin ni Maria ti biyag ko. Kayat ko pagbalinan kat dati mabaling kunto nga ited. Iti anyaman nakasapulan kan pakaragsakan iti maestra nga babae. Iso nga edi, adang kwartak manong nemi, ginatang kon ti lute nga nagdisuan, ti marmarpugan nga balay nga nagpanawak kadalulo kinilula. Aging ka manong nemi, nga babayan ka na Uncle Silin, kat ison ti nang ipabusuyak, ti panakakontrata manong nemi, ti maramid nga balay. Panakkilen ka ng pintas ng balay manong nemi nga di malpasen. Isumaten ti pupusay dalulo kinilula nga sa anak nga nagbakasyon nga nangkitan kadakwada. Nabuyak laeng ang babayan niti video manong nemi. Ngayong video da nga live ken ti video na ngayong pauid da kaniyak manong nemi. Iti pa na kay mansayag ken pa na kay tabon. Nagipatakderak pa yan manong nemi iti nakasagana nga restaurant nga apaman nga purguda ket malukatan ton. Takalpasan nga trabaho dito ko na restaurant tumetlang ti pagtrabahwak nga bukod kun nga restaurant. Serbi na manong nemi nga babayan ti experience ko ket adon di kiti naatal ko. Nag-asem nagbaling nga sikat ti restaurant manong nemi nga pagpapaayak dito Dubai. Sunalaing tanay. Mapanen taking kuka manong nemi may credit sa di Amerika. Isarding nandete nga negosyo, no kubaylak ko mga gatangen, tsak man timang gatang saan. Awanin timang gatang, sumublat, ket tilatan pasdek, kan dinagdisuan nga daga, ti ilako to kano, di musko, tapos nirikasta kita, awan doon ti problema na dito Dubai. Iso nga na yung pakikon, manong nemi, nagit gamit ko, arwatek,
Ket naka-schedule ti flight ko manon nemi agsublin ni ta Pilipinas. Numampay awan ti amok nga sakpetak. Sumangpetak to iti balay ko manon nemi nga awan tao. Siyak tula ti adda. Ket siyempre, babayin ti panakisarita kin Uncle Silin. Agpadaya agtumit Wen, numampay na blasanan ti balay, nga kasla maduble nga mablasan, kan nadan tumatan welcome partida kanya. Nga siyak tumalat gastos siyempre. Padaya agtumanong nemi tapno, umay tumit, digiti umay, digiti makamamok kan makalaglagip kanyak no si sinuak. Ako nadan to. Nay, naglakay-laklakay kamutan nga baro. Victor. Sampay nga lakay ko nadan mat siguro 42 years old ubingak pa. Dintengak nga rod dito yung probinsya nga di makelak manong nemi. Ti balay ng patakder ko nga nagkastusak. Kaslakla. Talagang balikbayan nga dimteng manong. Nagasagana pa yun manong nemi, di kiti makan, agsiputad na di kiti lamisaan, nakaredin tinag cater. At pa yun live band manong nemi. At pag-iso nga alas 5 manong nemi di tumtengak. Madaman ti tukar, ti banda manong nemi, ket inya-announce dan nga daak. Masama-sama tin sumabat, manong neming umalamano, umarakop. Tsak pakit malasin na kita duman manong. Tamanong nga taon kong awan. Baka na dya kaipas ngay idi kat adasawa na itan, na nasapa nga nagasawa. Di kita mitlahay nga sadag nga kabagyak manong nemi siyempre, di kang runaan. Nakasasaritak, kinasasaritak ng runa kadaan ti Sedes kini Uncle Silin. Di kasinsin ko kadakwada. Ken kaanak ka kadakwada. Ren 42 taon mon. Gwapo ka mo itlata, Victor. Nako, hanga kasto tilang amidi Apa yan tilang ang idi, Uncle? Tilang amidi kita, gagangay lang di kita arhuatam. Itangkat na daterelom, nagingin na laki de. Katuwin siyempre. Nagwentas mo. Susapo. Nagagabadom, nangina na kita. Nagagatagan ng trabaho, kita agarwat mo itong kita adamat balor ng gel. No balor ti arwatem, na balor kamat nga tao. Di ba? No saan nga na balor ti arwatem, talagang nakurapay kalata. Hindi kahit mga sawan, nga saan kang nakurapay. At agad nga nakurapay nga makabalay ti kasto katakil lang kel. Kan maadaan iti mangpuunan iti may isang restaurant. At tulakit ti ornong mong barok. Kaya ang kilata, umat sa bali naggastusak iti. Yan mga tawin ko nagtrabaho wala man. Naragsak dede nga parambak manong nemi. Ngami di awandan, ag may sa akon dito ti balay ko manong. Nga naglagip lataman, tinapalpalapas. Kabigatan na manon nemi nagjogging hak. Manipo dito'y balay aging ga iti waig. Nakitak tinagbalbali nawan ti mahuig manong nemi. Sana nakas idi nga nadalem. Sana nakas idi manon nemi nga mangigmo iti karasakas ayos ti danom. Nakaululimak. Sana nga mabalik nga pagdigusan. No pagpadigusan di baka kadanuang agit sumabalin. Kaslawanin tenteres ko pang agdigos manong. Tatalagang mading magdigusanin. Umay ko lang pinasyar. Nangaroon ito nga paset. Ito nga paset, idi manong nemi ti paset ti waig nga ayo yang miki ni Marieta. Dito'y kaming aguyos. Nga mga ibadit arawatan mi dito'y. Dito'y kami nga tumapog, nga kinita. Nga edi ibain nan ti barukong nakabado mo ito agdigos. Lagip ko langit nga ron dedi panangipakita kikogit nga ang masko. Agad katawa kasi siya kamang naglagip tinapalabas maron na imingam ti akat katawa nga adagted nga luwa na iti mata. When?
Nung atad na makakita kanyak agbagtit ko nada. Agasam katawa ang agar arubos di kitiluwak. Nagalalagip na ito nga lugar. Ngayon kas, iti kaawanan tingayad na. Saan na nakasili? Kas damat ti kaawanan tingayad. Dagita na paap. Kumusta nga taitan ni Marieta? Manungan at na putot ni boss keng kuhana. Baka nakadano na sa di Amerika. Baka namayakin nga da di Amerika. Tas siyempre, adat Amerika, di kiti anak ni boss. Baka nagsaradan. Awanan negosyo dato'y kat napanda nag-backgrade sa di Amerika. Marieta, kumusta ka? Kumusta nga tanti first love ko? Pinanawag na tangang lugar manong nemi, nagawid ak dito balay. Pag-isumit, nagdigo sa ako na ta. Jogging ko nga ron. Taglingling eta. Kaya kaya may manin ng kilsilin. Nanangor ito ti planom. Angel, inakagatang nga rin gamit. Siyempre, ti restaurant ang damat na nagitugaw kinlabinsaan, di ba? Pinagatang kumat kan. Ti kurang na, nagiti paglutuan. Nagiti ingredients. O no, dadumapay ka sa pulan. Kaya, ayaw nga Angel. Ipaskil mo man dita sangot ti restaurant nga nakaklose pa lang. Wanted helper. May salang. Masalat ka sa pulak. Panawagan kabit ko, waitress mo. Hanin. Manayin ti maysa. Pagunugurugyan mo pa lang. Kahit ko akit, adalakit di helper ko, kaduwak nga gluto, kaduwak nga agirasar, no kasta nga adda umay manganin. Duha pa lang. Duha kang pa lang. Siyak kan ti helper ko. Anak kahit mong helper. Babae Tabagano na pintas kit iso tagbaling asawa. Mahanggal, lalaki ti kahit ko. Kaya mga babae. Tapno adda ka doon nga babae kit baka ma-inlove ka kareta nga babae kit. Helper mo agnanayon no ko. Lalaki angkel. Kahit ti babae. Lalaki ti kahit ko. With experience ko na. May pang restaurant. Sige. Nakarod gumatang ti kartulun na. Isurat ko nga wanted. Napanak naggatang manong naming karigidi kamit ko. Ado, ket kapot ado. Sumatan ti kuntaway nga parangala kiti pick up. Naman nyo nga pick up manong naming isot ng ilugan ako. Ket kapot awang pa ti placard na manong naming rugyakon tinangalay ti lisensya. Kunanda ng 6 months, kabayatan nga may laklakat ti lisensya. Mabalinan ti operate. At damat na kita amamok pa nung namin dito kapitol dito munisipyo. Dito maganda kanya kung anong namin no, antinagan ti restaurant ko. Baga ka? First Love Restaurant. Oh, nabitas mo nga nagan ti restaurant na ito. First Love. Hanga nagan ti tao. First Love Restaurant, sir. Sige. Okay. Idardaras mo lang kumata, nalikas na dagos nga da lisensya. Babali mo lang tatagupan na. Mo ko ng mga daras ko, alagad makabulan. At umuwi to, adan to pala may mga surbilya mo, no, at kasasa, no. Sa masapol nga doon na kita matan na masapsapol nga kaadda ti may isang pastig restaurant. Basta nga root, pinapasamak manong naming kinidita da ano mag-apply nagam mo barok Rino, sir? At experience mo, adan sir. Subukan ka ha, umay ka, iti kusina. Na talagang madlaw kang experience mo, sikat alay. Pinagpeso anong name talaga madlaw ko lahat gunay na. Very good. Sige, naalakan. Naala ako, sir. One. Manaling ka. Talaga ang experience ko, sir. Kaya pingarod kaya kinayat mo may nag-apply ito. Nagsaradya yung restaurant nga pagiganamon. Binaon na kami ni mamang ko.
Basta. No saan na kang binaon ni mamang mo, ang kaimay ko ma. Ama na. Kaya tulungan kayo, sir. Karamok, babae hindi pa nagtinulong ta. Pumindas na ito ng restaurant. Dagos manong naming agsubli-subli dekitiya. Umay nga customer. Dagos mo na nag-hire ako manong naming ito ore duwa nga babae nga balin nga waitress mi. Stay out damin manong naming. Ngam ni Rino tinasapa nga umay iti parbangon tatulungan na. Makakadwak pa ka manong naming nga mapan makitsenda. At dapat di kong daway nga kahit ko tag-relax, ipapusoy ko latan kang kuwana. Talagkakmat ni Gigi manong naming nga adda iti counter. Pwede na talaga nga napupuutan manong naming kat ne. Limawan, imadon ti lamisaan, imilatan ko na. Napasama kiti may isang agundaway manong naming nasalang at restaurant. At dapayan manong nemi dagiti agorder iti putahe manong nemi nga para iti eskwela, para iti opisina na dapasken. So nga talaga nga busy kami ngagpadpada manong nemi kinirino. Pero di may isang aldaw manong nemi nga kaadot itrabaho mi ken medyo maululawak na napuyatan iritada sa may isang nga sinublan manong nemi nga ayan tegburburak nga manteka gabota. Agaba, gruto kami manong nemi ti chetseron mo pagnet. Adda na si karot ko manong nemi. Kat na mapanakon. Oy! Nakalistumet ni Rino manong nemi ng guyod ti arwatek sa nagginuyod nga. Impan iti direksyon nga saan nga iti ayan ti sinublan. Ala, sir. Tandani kayo, sir. Hagyaman na, Rino. Kahit nung harod, saan ako nga ginuyod, di na nagdahibak ko man iti, ayan ti burburi ka manteka. Susapo, siyak matan ti maprito. Susapo. Doon na nga minin, trabaho yung sir. Iba yung pabuso, hilata ngamin kanya. Uno mga lakay piti kadwak, tapno talata, ag-supervise, ag-ito ag-bilil na tanto brayo. Saan nga mas ka nagtrabaho kayo? Da kailangan rin taking kukuhan. Da kaya pala tustong nagtrabaho. Agyaman na. Utang ko tibiyag ko ken ka. Imat sir. Ni Abu Diyos alataat pagyamanan tayo. Nga sikat inaramat na. Po, naman tinatang aksidente. Kasunod na nagdinamag ni Victor nga king kuko ti First Love Restaurant. Naset saron gabot isutin ipisok itegburbur ka manteka. Rino, sir, kahit kung intong birthday ko, masaraan natin yung restaurant. Exclusive to para kadati amin. Sino, sir? Sika? Agraman ti pamilyam? Digiti ka kawagyak dito'y? Digiti pamilya, digiti empleyado ta? Yeah. Di ka exclusive nga birthday mo, celebration, sir. Itong Sunday na itan. Ay pa mo ito pamilya, ma? Ni father mo, ni mother mo, di ka kapsat mo. Nabayagin na tayo ti amak. Nilangin mamang tada. Di doha kayo ito kini mamang mo. Sige, sir. Ibag ito kini mama. Ididumteng deta ng okasyon manong nemi dalaingin na Rino kenti inana iti ururay. Tinawagan. Rino, ayan yun. Adda kami dito sa angon, sir. Sorry. Ladaw kami, gabata. Ni mamang amin, dinamo no anat iarwat na. Ano manin suktan na, tarwatan na. Sa sorry kayo na. Sumrekahon. Nakita ko ni Rino in off kong cellphone ko. Idad si marunong kang kuha nga babae manong nemi nga dati likodan na tsak magita. E di makasidig ni Rino kat winayaan na tikaduha na nga babae manong nemi. Iti kumita kanya. Marieta,
Boss? Sir, agama mo kayo? Manong Nemi, isunat saan nga maklaat, ngam siyak tinaklaat. Amo na siguro nga siyak. Victor, tibak derak, inasidgak. Tsaka mo, nurumbe nga rakup kung saan, ngam isunti marakop kanyak. Victor, happy birthday. Marieta, agama mo kayo? Anak, isutipod nung hamam. Marieta, ni Rino. Wait, Rino, Victorino. Sumanlangan takos ka nag-asa nagtirik na kayong kuwana. Nga gaputa na liing, ngam talaga nga gaputa. Kahit kung isut kaduak. Ididimtengken. Kana mo kakasapulang ka, iti kaduham. Inbaon ko nga dagos tenakta. Inga tulungan ni ma'am, tipod nung amam ko na. Ngam saan na nga nangig. Self ko da dyan. Inga agaplay sa jay. Kunak keng kwan. Kidimbag tayo na alam. Abi nga saan nga dagos nga. Natahin ni boss. Kanapin yung mga Idi awang pa'y makabulang nagdan na kami kini boss. Ada idi nagpitpitik di salot ko. Amok na si ka, tinakaala. Amumat idi, ti asawak. Ngamin bilang na budong anak. Talo ti tawan ni Rino, idi matay. Gapot ti sakit. Kadigidigarat sa ni Kwayon. Nakaadot utang na. Ginuyod ti bangko. Ti anyaman na pagsak ni Kwan. Ima kam nga gina nga nag-awid dito probinsya. Imada ka matidin sa Jiduay. Pinagbasak ti anaktat. Yung karigatak. It's RM. Iso nga daw, experience na may pangkip, di ba nagluto? Victor, pakawanan na. Ewan ti baso mo, Marieta. Ay, nalubusan ka, kapag patik ka. Gabot na pa-check at dakeng kuha ng timakaidad kang katiragsak kasapsapulan. Yung tsaka mo, nagastagayan ti ba nagsagabam, iti pumusay, tasawam ket awan tinatawid mo, nga sanikuan. Sa nga bali ba yata? No, adda pa lang pasit ko iti pusom, ituloy ta tinagupid nga relasyon ta. Di pulos nagbalbali trik na kengka. Diyak na surusurong inayat asawak. Gabutan nagtalinad kay di pusok, Victor. Because you're my first love. Marieta, Victor, happy birthday. Manong name kas taon iti palpalakpak dagiti nakaimatang ka nakasaksi ti amin. Kaya nagtungpalan na manong name dakamitlaing iti nagkatuluyan. Nung napadasan naman iti na ikasar, siyak padasak mat itang ikasar isuna. Ang grande akalaysa. Kada ngaragragsak ni Rino anong nemi adagayam amana nga pudpudno. Kat sa nga nasken pa anong nemi nga pututak ti asawak nga batumanda ni idin nga agmenopos taddamat ni Rino ti kakaisuna o pakakitaan ti first love me nga agpadpada kini Marieta. Oray idi lockdown manong nemi nag-operar ti restaurant mi agsipod nagluto kam latang agi-deliver kadagiti ang order. No lockdown ti may nga lugar makastrek kami met
mapalubusan mo't manong nami dagiti magi-deliver kadagiti makan. Nagro na itata open manen manong. Nakapagtinulong kami nga talo. Aging ka nga nagkalaysa itay nabiit, itay bulan ti Abril ni Rino nga manugang mi manon mi may samit lang kaduami iti restaurant. So ado kam nga titinulong itan. Sikog ti manugang mi manon mi dagbadin nga muna nga puko mi kini Marieta. Na ito iti pagkasalitak manong mi kadagyaman naklaunay ti anus mo nga nangibasa. Thank you very much. Itilaing mo nga ng urnos kalpasan nga nag-insent kang ka ti Detaliena. Sabi ko mat damat na ibatik nga andal pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga di mga kanagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuyagyaman nga pagayam mo, Victor. Thank you, Kinka, Victor. I think ka pa nang ibura iti pagkasalitaan. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Okay, salamat kada ka amin.